Abraham. Say what's up, America. Half of you should know me, right? Other half a replica. I dobar dan dragi gledatelji, ja sam MC Gazda i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam objasniti zašto nije bilo videa. Dakle, zadnji video je objavljen prije 3 tjedna, to je unboxing i gaming mouse. Dakle, nije bilo videa zato jer sam imao puno jedinica u školi i morao sam to ispravljati, učiti i svašta nešto. I još nisam stigao sve ispraviti, nek sam morao ići na produžnu. I onda sam riješio to sve i naravno nisam mogao snimati dok nisam riješio školu. I sad kako sam riješio školu i sad kreću ovi ljetni praznici i ja ću sada se potruditi da svaki dan bude bar jedan video, možda nekad bude 2 videa. Dakle, da znate da očekujete videe. Znači, otprilike bi trebalo svaki dan biti po jedan. Dakle, ja sada 15.7. idem u Viroviticu, idem tamo kod Merija. I onda ćemo mi zajedno snimiti par videa, ja, on i vjerovatno i njegova sestra. Pa ćemo onda snimiti videe i onda ćete vidjeti. Odnosno, radit ćemo neke challenge i svašta nešto. Uglavnom, vidjet ćete to sami. I dakle, dragi gledatelji, kad krene škola ja opet neću moći snimat, odnosno snimat ću, ali neću toliko snimat. Znači, pošto idem u srednju pa morat ću onda dosta učit, zato jer ne želim imati nikakve probleme s ocjenama jer mi je dosta više tih problema, želim da to riješim i da više nemam nikakvih obaveza sa školom. I eto, to je gotovo što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, kliknite like, share i subscribe i vidimo se u novom videu. Idemo dalje.